96 number 3 FM ke na le mopapa fa mopapa le mo tseba kwa lena wa ka mehla Mr Malefo the right reverend gomme o na le mantšo a mabedi a mararo pele re ka tla ya ka kua dithekishong ka kua ke tlono ya go yena ka sona sebopego sewe mopapa Thobela ke go tamišitše malome ka kapa ke go hlomphile le bathiletše ba bagolo ba motse community radio station wa le dumedišago mo ke yena mopapa go tšwa kua ofising ya Professor Mremi ga Matlale Ramošibo kgauswi le Letamo re gopole gabotse gore Matlale Ramošibo e kgauswi le Marble Hall le Seabuswa ke mo e leng gore re kry-ega gona bjale ke le tamiša ke le hlomphile ba bina diphoofolo ka moka ga lena tša boditsi le tše di gogobang ka dimpa ke le hlomphile Thobela a re ya leboga mongaka o boletše ka gore pele o ya di-producteng tša Professor Mremi go na le o mongwe wa ba e le gore ba rata go bolela se sengwe mabapi le thušo ye e ba tlogago ba e hweditše ebile e tlogago e ba makaditše e ba file le thabo go tšwa ka mola tlong tša baroka Thobela ke fele ke bolela ka mehla ke re Professor Mremi o thuša batho thata mo e leng gore nako nngwe motho go mmotša malome ka kapa o no nagana gore o no bolela ka gore batho ba bolela jwale go ne sesimo wa tšwa go kua lefaseng la ga Marišana o e leng gore wa tseba o nkgopetše a re mara Malefo ke kgopela gore ge le ya radiong banna go diagile mohlolo mongwe mogologolo o e leng gore le nna be ke sa gopole gore o ka diagala jwale re tlo mo tsentšha a hlalose mohlolo a o boneng ka morago ga go kry-a thušo kua ga Professor Mremi Thobela ga gona molato ka sona sebopego se re ya gona ka kua go yena kgaetšedi ya rena re ya go dumediša bošegong ba lekgono re gona ga jwale ke rata go notša sebaka se ke go dumediše ke go amogele legatong la leloko la geno leo e le gore le tloga le hweditše thušo kudu ka kua ga Professor Mremi gomme a ke tsebe gore re tla kgona go kwana ka baka la gore re bola lena le ka kua Limpopo ka kua jwale ga re tsebe rena dinetwork di tla re šaetša kapa di tla re bjaga botse e fela ke tlo kgopela gore ke tle ko go fe sebaka se kgaetšedi yaka nke o tle o hlalose se le se swereng go tšwa boteng ba pelo tša lena Thobela ya ka manta a relare ke tlo fiša masolaka awa bothata ba tlile masole mapele mašole a rometšego kana a tlile kae a tlile ka ga Dr. Mremi o ya a tlile ka ga Dr. Mremi ba tlile ka manta ba re fa ditaelo ra di phetha ka mokgwa ile gore di phethe a re re 3 days ditaelo tšeo le go lebele 4 days motse ka rena re mogeditše le kgono kore a re tsebe re thabile
ditaelo ba ile le di berekisheng 3 days and then la bone ba reng o le khono le o idia 4 days mmago lena o be a ne le nako e kakang a timetše o be a ne le 25 days a sepetše le monyakile la monyaka la se mogwetše la be la tla ga Moremi la tlela nyaka thušo le phethile ditaelo tše a le fileng go ya ka mokgwa a le laetšeng tekano ya 3 days ka la bone mmago lena a hwetšagala o hwetšagetše ka tsela ya mohutama mohlomongwe le no bona a tšwelela le fonetše ke maphodisa goba le mokiregentše le monyaka au batho o bolela ka tsela ye mmago lena le kgono le kgonne go apea la ja le yena dijo ka gae au batho kgaitšedi yaka wa tseba re leboga modimo le badimo ba ga bolena le ba ga Moremi ka baka la gore batho ba bantši ge ba timetše matšatši a le a bolelago ba hwetšwa ba hlokofetše ka mahlatse le mahlogonolo lena le hweditše motswadi a lena a sa phela ebile a sa ja bogobe mantšu a lena a mafelelo le ka reng go setšhaba ka kakaretšo mabapi le thušo ye le hweditšego ka kua ga Professor Moremi ya jwale kgaitšedi ya kang ke o mpotše 25 days mmago lena a timetše le monyaka le sa mogwetše la tla ga Moremi a le thuša a lefa ditaelo a re le diphethe 3 days ke moka le diphethile mmago lena o hwetšagetše jwale kgaitšedi ka nke o no re sebela gore le hlogane le mašheleng a ka lekanang bokae ka kua ga Professor Moremi gore a kgone go le thuša gore le hwetšeng mmago lena ke ra gore o ile o nyaka bokae mohlomongwe o ile o nyaka 20 25 30,000 o ya nkebe le sa nyaka kgaitšedi yaka ngwanešo re a leboga ga se ba bantši ba go swana le lena bao ba rego ge ba hweditše thušo ba tšwelela setšhabeng gore ba tle ba hlalose tsela ya bona yeo ba hweditšego thušo ka yona Mr. Malefosho ena mo ga ke tsebe rena gone le se a ka ratago go butša sona kapa go se bolela le wena malome ka kapa be ka go feta ka laboraro ba ga Masemola ba tlile kua ba tšwago ka Marišana ba tšwa pleke ba reng ke ga Marišana ba fihla kua professor gare ga fetša go ba hlola a ba romela go nna mara lentšu la professor la mpoditše go lona ko mpoditše gore ke kgopela batho ba ga Masemola ba timeletšwe o gopole gore ntata ka kapa ge batho ba timeletšwe ba tlala naga ene motho ga a timela nakong ga a ripote gore ke timetše lenore le sa dutše motho a timela professor mpotša re monna mopapa ke kgopela gore batho ga Masemola ge ba ya meropeng ba seke ba patela ba tlile ka kua ofising ya ka ga ba fihla ka ba botša gore lentšu le ke le kwileng go professor o ile a re le seke la patela selo le tle meropeng a kgone go le thuša go bile bjalo re communicata le bona gore ba tla kua kutu sporto ka Sontaga re goroša Mmas Bothoma ge ba fihla and then professor a ba hlodumela go a ba lebelela
ga ba lebelela a tla bolela polelo gore Mantaga fro go santse go tsogele kua ga Marišana ge ba ga go tsogela kua ga Marišana ya pele ra kua ge re fitlhile kua professor a fa bahlanka ba tshepago ditaelo gore ba ye go bereka mara bolela polelo gore matšatši a mararo go ba nako e sa fedišego pelo mme o tlo kry-agala ke bolela polelo e leng gore sesi a ka e hlatsela mo gore banna ko telele ba monyaka ba sa mo kry-e 25 days ke kgwedi ya 25 days ba sa mo kry-e mo e leng gore ba go šitše go thoma dipolelo tše ntšhi le bakgalabe ba le gona le bakgekolo ba re o mongwe a re a ka ba le thabeng o mongwe a ka ba hlokofetše professor ba botša re banna tšea maswafo a lena goba matswalo a lena la išeng fase re tlo mo kry-a jale nna ke leboga perekišano e kgolo ye ba kua ga masemola ba bile go le gona ebile ke leboga le setšhaba sa kua ga Marišana gobane batho ba modimo ba be ba se nyake thušo bana ba nnoši be ba ne setšhaba sa kua ga Marišana ke leboga perekišano ye kgolo e leng gore ebile gona and then kua setšhabeng sa ga Marišana gore mme a feletša a kry-agala ene re gopole gore motho ga a timetše banna a gone motho a ka go robala jwale ke leboga perekišano ye ba bilego le yona le rena baske ba re nyatša ya ba batho ba e leng gore ga ba fele pelo jwale ke re modimo a lešoko a ba thuše a ba gaogele mma go bona tlile ka gae professor o ba boditše le hono a re o kgopela mamatle ka gae go na le taelo e leng gore bakgala ba boletše le yena gore a mo thuše gobane mokgekolo professor ge re ka gopola gabotse ba beng ba le gona kua good sport professor o boletše gore re a monyaka mara re a baka jwale a gone taba ke lebogile nako ya bona le maitapišo a bona re re modimo wa lešoko a ba šireletše a ba etele pelo tše ba di hlokago maphelong a bona ba di kry-e mošate thobela wa tseba re a leboga kgaetšedi ya ka re a leboga hlokomelang mmago lena le moswareng gabotse le morateng le mophetheleng ditaelo go ya ka mokgwa o ba laetšego ka gona a re lebogile ngwanešo ka nnete motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM a ba leloko la ga masemola ka kua ga Marišane re a ba lebogiša go hwetša mmago bona a sa phela ka thušo ya Professor Moremi ga gone molato fela ke di buša ka mo go wena mopapa thobela ke le dumediša gape ke dumediša batho ka moka ba ba theditše go sealemoya se sa go ratega wa le tamišago ke the right reverend Malefo Mhlako Mina Phuthi go tšwa gona kua ga Matlale Ramšebo ke le hlomphile thata le hono ba theeletši ba go ratega ke tlo le hlalosa ka ditaelo tše di kry-ega go kua ga Professor Moremi ga Matlale Ramšebo taelo ya mathomo ke pinki wa phediša ye e leng gore mmereko wana ko go bona batho ba ne bophelo bo bokaone mahlatse a bona a tšwela pele go ba a tšwelela gobane go bohloko gore o kry-e le gore o tate go ba mme go ba obuti o sesi o e leng gore bophelo ba gago bo no hlakahlakana mara wa makala mahlatse a gago a tswallegile taelo ya pinki o hlapakane go hlapile ka yona dudu ya sepela gabotse bale ba go ipereka taelo e go hlapile ka yona batho ba o berekago and then le bona ba e leng gore mohlomong ba tla go wena go tla go reka tšela le tšela ba kgona gore ge ba go lebelela ba bone o ka re motho e leng gore o gabotse ene nnete mahlatse a tšweleletše and then bale ba ditendera e a kgonagala gore business ya gago kry ba e tswaletše pinki wa phediša e kgona go dia gore lo di sepela gabotse ke swere gape taelo mo e bitšang gore ke tokološi muthi Professor Moremi ga e hlama o ba lemogile gore batho ba bantši ba ne ditokolosi tša go fapana tše e leng gore ba bangwe ditokolosi di ba hloiša ka batho ba bangwe ditokolosi ya ditšhelete ba bangwe ditokolosi di ria maswisi mo maphelong a bona bjale taelo ye e bereka gabotse mmereko ona e nyakana le tokolosi mo e le go gona ya e tloša ke swere gape taelo mo e bitšang gore ke dibatana ke taelo e leng gore wa itshumelela go itshumeletše and then ka mogae go ba le boroko ba le tshwenyang ke digateledi ba le tshwenyang go hlobaela bošego taelo ya dibatana e kgona go dira dilo di sepela gabotse taelo e kgona go dira gabotse gore motho a re ga a dutše mohlomong ga robetše ka magae ka re batho ba bošego ba ne bothata ba gore
go ba le meleko e mentši e le gore ya tla ka moga ya diphoofolo tše le gore di atla tše le gore di sepela godimo ga masenke, and then taelo e go e tshumile dilo di kgone go sepela gabotse ka moga e go be le boroko le khutšo. Lebaka le legolo ke gore ka moga e go kgona go ba le ntwa e kgolo e leng gore e tlhola ke mokgwata ba dilo tša bošego tše le gore ba letsogo la boraro ba di romela, mara go e tshumile and then go no ka moga go no kgona go ba le bophelo mo. Ke sore gape taelo e bitša gore ke tlola fole ba le e leng gore le ba le problem ya gore le feletša le ya gare ga batho kry le dumediša batho ba lebeletše ka mahlamang a sego a gabotse, and then taelo e kgona go thuša gore dilo di sepela gabotse. Lebaka le legolo ke gore batho ba kgona go dumediša ganeng matsogong a bona, ba ne meleko e leng gore ba e swere, and then e ka feletša go fetela bale ba tshwenya go ke leswisi go ba qetho, and then go tlotše ka taelo e, and then lo di kgone go sepela gabotse, and then naga ya lala dilo di a sepela gabotse bjale taelo e e kry-ega gona kua ga Matlala Ramošiba kua ga Professor Moremi. Ke sa boeletša gape kere go na le taelo e bitšang gore ke lephakama. Lephakama ke taelo e leng gore wa e orela go e oretše medimo a geno ba bakgala ba geno le bakgekolo mangelo ya kgone go tšwelela gabotse, a kgone go bola le wena ka nnete le therešo, and then medimo itle e kgone go hlalosetša gabotse gore wena kudu-kudu ba le tshwenyago ke taba ya moya o mokgethwa, ka gore batho ba tshwenya ke moya go ba badimo. Taelo ya lephakama go e oretše medimo e kgone go tla go wena gabotse, gobane Professor Moremi ga lemoga taelo e ga e thoma fase o ba kuša gabotse gore go na le problem ya batho ba bantši ba e le gore ba thasa medimo e leng gore ga ba kuše gore gabotse medimo ke yang kry motho a bina malopo mara medimo ga ke tšhupe goba ke modimo a sekereke. Bjale taelo e kgona go ntšha go hlatholola medimo gabotse gore e tšwelela gabotse e tšwelela gabotse, and then go se ka go ba le bothata. And then gape mo ke na le taelo e leng gore ke boletše ka yona ka labobedi ka re Professor Moremi o lemogile gore batho ba bantši ba thekga mebele ya bona mara ga ba thekge difatanaga tša bona, and then bjale taelo e Professor Moremi o irile special a kuša gore batho taelo e go e phetha o hlapa ka yona, go hlapile ka yona wa thekgiwa go fetša o thekgiwa ka yona, then re thekga le koloi ye gore meleko e mentši e se ke ya tla, gobane meleko e mentši e kgone go tla go motho e se ka taba ya gore motho ga a tia o kry le gore fatanaga se a sepelang ka sona ga sa tia. Taelo e o hlapa ka yona go hlapile ka yona, and then wa thekgiwa le koloi ye o sepelago ka yona go kampa sefatanaga sa thekgiwa, and then dilo di kgona go sepela gabotse. Mo ke sore gape taelo ya Z2 ye e leng gore e thuša bomme ba e le gore ba tshwenya ke mokgwadi ba bo maphelong a bona menkgo ye e leng gore ga a loka lehlapo le le gore ga le tšwe gabotse, and then la thuša gore dilo di sepela gabotse mo go bosesi ba rena kudu-kudu ba le bosesi ba bantši ba lla. Ke a tseba mo gae gore ge ba swantše ba kopane le balekani ba bona kampa masogana a bona kampa makgarebe go ba le mokgwata ba monkgo o leng gore ga wa loka, mara wa kry-a le gore go na le moleko o leng gore gona ka mo teng o e leng gore o tlhola ke lo tša batho ba letsogo la boraro, and then taelo ya Z2 and then e kgona gore dilo di sepela gabotse. Gape mo ke ne taelo e bitšang gore ke leruma la banna e thuša bo papa mo godimo ga mehlapologo e leng gore e ba le menkgo e leng gore ya loka, dišo tše le gore ba le tšona bothata ba dipsio, bothata bo e leng gore ba nabo ba dišo tše e leng gore mo sefatlhegong goba mo mmeleng dilo di sepela gabotse, o kry gore papa a tiputša gore gane go diega bjang, and then taelo e kgona go thuša gore dilo di sepela gabotse. Gape botate ba thuša kua tabeng ya digwara gore dilo di sepela gabotse, o kry le gore ka magae ge o tsena go ba le lethabo, ka gore ke a tseba banna ba bantši ba lla gore ka magae ge ba tsena go ba le bothata ba gore ga go ne lethabo. Bjale taelo tše ka moka tše ke boletše go le tše ntšhi tše di lego gona di kry-ega kua ga Professor Moremi ga Matlala Ramošiba, and then ke mo e leng gore di kry-ega gona, and then nomoro tše ke tlo lefa ga tšona ke tše e leng gore tlo di founela ke le hloka taelo tše ke bolelago ka tšona, and then gore le tle le kgone go ba le bophelo bo bokaone ka mo gae. Ka mo ke a tseba gore go a kgonagala gore go se go ga ba le boroko ka mo gae, ka mo go a kgonagala gore go se go ga ba le lethabo. Bjale nomoro tše ke tlo lefa go tšona mo ke 071 398 1508 071 398 1508. Nomoro tše le tlo kry-a mokgekolo wa Professor Moremi gona ka kua gae, and then le tlo mmutša putšo engwe le ngwe o tlo la raba go ba le phone le 079 170 9862 079 170 9862 goba 060 959 0303 060 959 0303. Ke sa boeletša gape ke re Professor Moremi o dula ga Matlala Ramošiba kgauswi le letamo. Professor Moremi o bereka mehle le mehle
Professor Mremi o thuša batho malwetse a go fapana-fapana a mantši a e leng gore batho ba tlhoka thušo ka ona. Ke sa bošeletša gape ke re Professor Mremi o thuša gape le go phekola ka meropa. Go na le ditaba tša batho tše e leng gore Professor Mremi ga di lebeletše o kgone go lemoga gore batho ba hloka phekola meropa bjale batho tlang le tle le kgone go kry-a bophelo bo bokaone. And then nomoro tše e leng gore le ka difoune la ke le na le complaini mabapi le mmereko wa Professor Mremi go ba le na le sello ke 072 133 6761 072 133 6761 goba la ya kua Facebook page ya rena ya DR Mremi ke mo le tlo kgonang go bona Professor Mremi o robereka jwang. Ke sa bošeletša gape beke ye Professor Mremi ga a bereke ka ga wa bereka gane koša beke. Professor Mremi beke weekend wa bereka tlang le tle kren thušo gane koša le tle le kgone go kry-a thušo a tla kgone go le thuša gape ke sa le lemoša gore le lemoge di-scam kampa batho ba ba dipitšang gore ke bona bo Professor Mremi goba bo DR Mremi mo Facebook ba ile gore ba nyaka ditšhelete gore le ba romele mabenkeleng a go parara. Professor Mremi ga a romele tšhelete mabenkeleng a go parara. Professor Mremi go monyaka o tla ka gae and then a tla kgona go thuša thobela mošate ke mo ke tswa gona ke a leba malemo ka kapa. Ke go lebogile Mr. Malefo wa bona taba ye ya a di-scam le gopotša batho ka mehla gore go se ke gwa ba le motho a romelang motho tšhelete ka mabenkele Tobela mara batho ba tšwela pele ba a romela. Professor Mremi ga a founile batho ka video call ke phele ke bolela mehle le mehle. Professor Mremi ga a phekole batho online. O ka se founile Professor Mremi o a re mphekole online ka gore ke kwele ba mballa sesi o mongwe ebile a dule kgole a usola nna mmakaditše kere sesi ka re phele re bolela mehle le mehle kua motse bana. Professor Mremi motho gona ba re go mo founela o pipa sefahlego jwale a ke se gore o professor o ko mo feng mara na o ke mo tsebago o dula ka matlalo ra mošibo ga a phekole batho ka online go ba Facebook go ba ka video call o tla go yena kua ga matlalo ra mošibo forogo ka lebaka la gore go a tlala and then ge o na le mohlomongwe o nyaka go booka nomoro tše ke di biditšego wa founa and then go founne and then professor a kgona go bookela batho ba kgona go kry-ega thušo le bophelo bo bokaone thobela. Ke go lebogile mo papa ke a leboga mongaka mošate o fa mmino o ratang ka ba wa Afrika jazz ra o fetola ka moka house gospel rete ke a leboga Professor Mremi e re ke tle ka mo go wena ka pelanyana ka madume re a leboga aga prof a ke go tamiše malome ka kapa a ke go dumediše ke dumediše magoši baruti ba profeta ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago madume ke yao balli ba rena ba bošego ba lekgono ke dumediša le wena malome ka kapa mmogo le the crew ka mokana ga yona ke a etama ba gešo le kae ya ge le ka hlaboša lentšo le tlabe le re thagile kudu gore le kgone go kwagala le kae ba gešo re gona
ya ke nagana gore nako e ile a ke tsebe gore o bapala kgatišo e la pele malome ka kapa goba ro e thoma jwang ke kgopela go feta ka yona pele all right ya ke a leboga moroka re a leboga baiti ba rena ebile re a lemogela bošegong ba lekgono magagešo le go rogile ke gona ka pitšeng tše kgolo ka mo ke ena ngaka Moremi nna ke nna ka kapa ya radio ya no ba le ba bonang ba ema mo ke ba netefatšang gore ka kua letlakaleng la Professor Moremi la Dr. Moremi re ya gabotse dilo di sepela gabotse ge ile ga jwa le gona ke kgopela go thoma ka sebopego seno motseng wa Almastrift ke dula motseng wa Almastrift ke bone gore batho ba kry-a thušo kudu ka mo dipitšeng tše kgolo ka mo motse community radio so le nane ke kgopela thušo ka boikokobetšo le hlompho ke ngwanyana o e leng gore ke ne 27 years e fela dilo tše ke fetang go tsona di a mpheta okay firstly ke motho e leng gore ke ne calling yes from bunyaneng ne ke ntse ke ba le ditoro and then di phethega so ba gone batho ba e leng gore ba nyaka go nšomiša dilo tša mmušo wa lefifi ke sa lo monyane e fela ka baka la gore ne ke robala le mama and then mama it's a prayer woman so ne ba palla ko go nkereya e rile ka ngwaga wa 2011 fa mmino o rata ikana wa amoka house gospel hip hop soul goba amapiano bošego le mosegare ka mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to like all 96.3 FM o fa mmino o rata ikana wa Afrika jazz dira ka lebelo kana ka baka le ke dimitše nako dilo ke tše dintši tše di diragalago e fela re a leboga ke ba kae ba theletše ba ke bona manna ke bona Mathapelo Pelo Matsepe a re o ka re ke Ron Clippy you playing the same story sa Tuesday if I'm not wrong re a leboga kgaetšedi yaka kgošigadi Matshepo Tudlana komana a re voice note ke ya last ka kapa o kgane o re bereka jwana ga batho ba rata ditaba male re a leboga batheletše ba re lemoša ka mo re bereka le batho ba e leng gore ba tloga ba theleditše kudu e le ruri re a leboga e re ke no e lata straight man tša mafaratlhatlha tšeo ka re di nyako o ntira motho mongwe o ke seng yena nkore ke pote ka fa ke ya ka kae ka mo go ba ka mo ke ya ka kua go Mmagorena Mmagorena sebaka se ke tlono se tliša ka mo go wena ke moka wa thoma taba tša gago gabotse o sa tlogele selo ga re bitše dingaka mo moyeng re bitša ngaka Moremi ya Nnoši ga re bitše ba porofeta ka maina ge ka ba o ile wa ya ngakeng eno ba gore ke tšwa ngakeng Tsoko ka mokgola ba go boditšeng ka gona ke ra re o sekwa lebala napile ke nota gona ka mo go wena Mmagorena sebaka ke sa lena le ka thoma taba tša lena ra le dumediše ka mpitšeng tše kgolo le bolela le Saldan mo pitšeng tše kgolo ke tlile ka go kgopela thušo ke iteile ke stroke ka 2013 ka March ka 17 senteile ke le saeteng ya Nnebo Bogadi ke nyetšwe fao jwale ke buile ke mo gae ka gobane be ba sa ntshwara gabotse jwale ba sa tswa ba ntlhokomele ba nthekela dijo ba sa nthekele sela ba re ba ntheketše motlhagase ba nthekela wa 20 ranta kgwedi ka moka ka bona re bokaone ke boe gae a ke reng kišeng ngakeng ba re ka mo ngaka etsene sana kereke
ene pele stroke se 20 ya ke be ke bona dilo tše ntšhi ka molapeng ke botša mogala ke re mogala ka mo ke bona 1 2 3 a re ke bona matlho aka mama a kere mo bophelong di 1 2 3 ke dinomoro o bo botša monna gago gore o bonang ke bona motho ka re seriti sa motho ka mongakong se jwa ka moka moreng e tsena ka moka moreng a re bona matlho a gago ka re okay tšetše nka bona ka tse kgolo e jwa gona ka kua ka moreng e tsena ka moka moreng e ke mmotša re o ne tlo ntena ka gore o bona matlho a gago ka re o go lokile dilo tšeo di bonang o di bona di jwa ka kamareng ya mang ya lesogana lesogana ngwana a butea mogalajo and then kua ke bogadi ba gago o nyetswe jwang ka moe ke nyetswe ba ntšheditše magadi ba ba bang kgopela be ba se ba go hlabiša aowa go njwa le mogala wa gago kae o gona o ileng ge o boa gae o no pretenda tla mo a re ke tlo tšea bana o mara o mmona gore a tlo tšea bana a o no ba tetloša ditlhong stroke se go bethile o le kae o šetse o buile kua goba o le mo ke le bogadi ntle le dilo tša bošego tše bo o di bona mama bona ke tlhorišo ye efeng e ba beng ba go fa yone be ba sa ntlhokomele ka dijo nne ba ntlhagodiša mašemo ba go tlhagodiša mašemo o tlhagola o nnoši ba re ke hire motho mo teng bo o tlhagola le mangwa ka mo gae awa kgaetšedi tša bomogadi boago be ba le gona ga ke no ba le mogadi o mo teng so yena ba a sa ye go tlhagola awa be go ya wena o notse monna gago a reng awa sa re selo a re ke tirela o a re wa titirela ke mošala lapeng ba tswala go ba sa phela awa so dilo tše o beng o di bona wena di tšwa ka kamoreng ya ngwana wa ramogolo a bana ba gago monna go mmotša a re o bona mahlo a gago wena bo o bona go diragala eng mowe ke bona dilo tše di tšwa ka kua kamoreng ke be ke tšhoga kere a fitlha ke a mmotša kere ke bone go tšwa seriti sa motho ka kua kamoreng ela se tsena ka mo kamoreng ya bana a ra wa bona mahlo a gago tšatši eng bošego ka re ke robetše re bonne mabele a mantši ka kwa ke robetše ka kwa ditonki di ja mabele ke a kgwetsa ke ditonki tše di tsene kae ka ke khile gate ke a mo founela o mmerekong ke re gape ke a makala mo go tletše ditonki ka lapeng tše ntšhiwang a re tšwa o ye go dira ka re aowa nna nka se tšwe ka ra nka tšwa go ntlo tšea setonki di tla mpolaya ke a le tlogela le tšeo hea leo a ra nka hwetša le segona o tla mphalaka ka ra go netaba ka robala ka moswane ke tsokile furugo ke lebeletše gore na helela le tšeo le bjang ke hwetša go sene next mohlala next di ke dirisa khilo ka re ao dilo tšele be se ditonki tšela go ya ka wena beile ma awe be le batho tšela be le batho ka mo lapeng la bogadi ba gago bo o dula le mogala ba gago fela le ba babedi le bana baka o le bana ba gago and then wo wa buta go dilo di tswang ka go yena ba le kae ba tša le makgweng wow so go ya ka mokgo wena o hlalosang taba tša gago ka gona o nagana gore ka mola bogadi ba gago go be go diagalang ge go bona dilo tša mohutong ke nagana kgaleng ke se ka bakatla be go le ka mokgomong ka mokgwa mo jwang mama ke nagana mokgekolo ba tobera o ba tobora o ra mmatswalago a ke mo tsebe kere okay ka thoma ra ke bona dilo tšele ka botšiša baagišane ka botšiša o mongwe a ntwetšeng thata ka re mokgekolo wa ka mola o sepetšiwang a re ei a o se wa tie wena o ka se o beše mollo wa worela and then ka nnete a wa worela a wa senke ke worela ka tswela ke taelo ke re ke nyebe ke tsena ba re ke swantse gore every weekend ke tsiriše weekend teng ka ela ke phalatse so stroke se go bethile ka 2017 2013 13 until no it's 11 years ne ka gare ga 11 years ka moka
o lekile ka tsela tša mohutamang le tša mohutamang mma go rena gore o alafe stroke se se go swerego ke lekile yena ba re ke se ka ba ka yang akeng mogala ba gago okay a re ke kerekeng mma a tla ntšea a re ke a le lena a re nametša ka kolo e fitlha gae a re ke nyaka bona mo moišang mma a re ke moišang akeng a re o wa ka mokgekolo a ka hlokofala o tlo mpha waka mokgekolo o a boifa o tshogile o thotomela ba eme motlhareng ba swerestake ke mo vanko ke ba theiša ke kgone selo mma ba fetša a ntšereng ke še kerekeng tsoko gonama ke bona ba go nthušanyana ke be ke sa kgone go bolaela molomo mo o le mo tsebeng ke sa kgone selo ke no tswa teta gona mo tsebeng jwale ka baka la gore molomo o bo o le mo tsebeng o sa bone selo o sa kwe selo o sa ke kgone be selo ke kwa ka ditsebe ke sa kgone go bolela O sa kgone go bolela. jwale gona kowe ba tšere molomo ba o beya mo o leng gona go jwale ko o bonang nkane o sa dula mo o tlile mo pitšeng ke dutse mola ke ne le kgoditše tharo ke le moo Ee. a ra a e tlo mpona a Ee. hwetša ke kgone go tsoga ke totoba ke ya toilet a re ke a mo tšea o o a re o wa go tšea ka baka la gore ba re a sa ba fola a re ke a mo tšea mabele a ka kua ikwa ba tlo a utswa wo o bona o ka re o fodile wa totoba go ya ka yena mo e leng gore o swanetše a go tšee mo o ye go hlokomela mabele o ke moka a go tšea a ntšea mma o ile ka re a sa ba fola ra ke a mo tšea o jwale ge o fitlha kua go a diagalang o mpeile ka kua lapeng jale ke no ba thulusa ga nthekele dijo ga ntire selo wa tseba keng ke phela mo metseng ke kgopela dijo o ba bereka monno maeneng tlala tše di go bolayago tše bana ba gago ba be ba le kae ba reng bona ke be ke romela ko tšhelete a tsena sekolo mo collegeng a tsenya ke NSFAS oya and then ke kwa o phela o re mma a gana mma a ntšea mma a reng bana ba mmago ba kae bona ba be ba reng ka seemo seo ba tla reng o re ke nyetše ba tla reng ba sene se ba sene se jwale gore o bo o be ka mokgwa o leng ka gona gone jwale o thušitše keng go tloga tšatši le la monna ga go tšea go iša kua mabeleng ebile o bo modimo a no nthuša ka no totoba ka no mokgwa ke phaka treatmente dipilisi a go netaba tšatšing ke tšhaba e sa ile ke iša kerekeng ye nngwe so mma go rena o nagana gore lebaka kgolo ke eng le lebeng le dira gore monna ga go a se ka go dumelela go a go nyaka thušo dikerekeng tše dingwe le dingakeng lebaka kgolo ke sepetše ka sepela le yena ra ya go ye nngwe kereke re je ke ngwana a buti ya gage a re fitlha ba re bjang 20 ranta ka mo segong ka metseng ba rapela o ile a ponyologang tatola re moruti o reng mosadi ya gago a le ka mokgwa a re ke tla reng a re ke re o reng a re ke tla reng a re moruti o nyetse ngwana ya batho le mmotse gone bjale bona re ko mo bjang ene boole o mmotse mma gorena ke be ke le sethuni kahle wena banna aowa ke taba tše botse jwale moruti ile a fetše motšheso o motšiše leina la mogadi bola wa ka oya ke moka ka lebelela fase ka lebelela mokgala jwe ka mo gore o reng le yena nore a ba bolela leina la Sesotho le la Sekgowa before ke mo retse ka moga leina le bitša le ka moga gaešo o ba le ka moga gabo a re ka moga moruti ka mo lebelela a lebelela fase a re wa tseba gore se se ya go balwa ekwa o a ira mogadi wago a ra monno a re se se ya go balwa ene wo a ira nna o a tseba gore se se yago o ile a swarege ka moria wena o be o tseba jwang gore mogadi wa go wa lona nna ke boditše ke mmaditsela o a go tla nyala a re o phele ka bohlale ka mo o sa ya ke šetše ke le kwa kgale o kore o go nyetše
ke moka ka morago a tla go lemoša tše dingwe tša bophelo ba ka mo bogadi ba gago a re o tlhokomele o phele ka bohlale mokete o so ka re ka te khomolela mogala jo wa ka o ile a ekwa taba tše ba re nna ke a tseba a ntomolela matlho a re gobane o sampotse ka re nna wa bona mo bogadi a ka tela gore go lebelela mang wa loya mang a loya a di nyake nna o mono mo itirela tša gage jwale ka nakwela o mmotsa ka merithi le dikatse ga senke a boela kgopolo ga ya boela morago gore go ra re moga tšaka o be a bona moga tšaka wa sethunya o be a bona aowa ba nongomanya re ke re o bone selo bona matlho a gago o be a nogomanya pele ke ya ka mola go moroka ka mola kgaitsedi ya ka o gona ngwanešo ke gona o first born ya mme ke second born first born ke le sogana kapa ke le kgarebe and then ba be ba reng iputse ke butše mme bana ba ka moka ga bona ke ba mogala ba go nyetše aowa ba mogala jo ba babedi ke ngwanyana le mošimanyana o go kirile ka ba baka yena ba babedi o go kirile ka thuke mokala dira ba babedi kgaitsedi ya ka wena le sese yago right le be le tee kwa jwang ka mokgwa e leng gore mmago lena o be ya kry-a treatment ka gona kua bogadi ba gage nna o ile a re a ntlhalosetša ke le sekolong then le ka nako ba montšhetša magadi ka 2009 a zanke ka e dumela le mathomo ke mmona so bona ne ba nagana gore maybe ke no ria ke gore mo ba monyetšeng a ke dumele go ya go dula moo ba ntšeya ba ya ka bankiša gona ko ke sa dumele ba ntšee ebile ba mfakela ka kolong ba nlatile so a ke fiša kwa be ke lemogile gore every day ba ya mašemong ba yo dia mabele ba yo lema so nna be ke ba botse ke ra ke kgone dilo tše be ke šala ka mo ntlong ke šala ke dira mmereko ka mo gae ka le nna matšatši ke ile ka re ba sa ile be ke lebeletše nako gore ge ba ya kwa ba boa ka nako mang go diragalang so nna ka sepela e le di 28 tša December 2008 ka tšhaba ba se gona ge ba boa ba nkira ke se gona ba founela gae ba botšiša gore hunting o ka yena motho o mongwe ka nako ba founa be ile gore nako ke fologang ka yona ba re aowa a shuena o moki malome ka ke ge a re ngwane o go ne le ntho e leng gore wa e bona so ke kgopela gore le motlogeleng a dule mo e leng gore go nyaka yena so awa ka dula mo ga se be le bothata mama ka a dula gona kwa then a mpotša gore ba mo dirang so nna ke mmotša ke re wena jwale a o dutse so o bona o ka re o ka dira eng ka leng gore ka go thuša gore o ba sa tšwa go bala ka nako eo so a re aowa ke tla no bona gore monnoki tshwaro ya gago moki ke e jwang a ntše e ya sebaka se sepela ke ge a thoma mpotša re gape ka mo jwale di a mpoela cause le dijo a ke rekelwe ge kgwedi fedile le tšhelete ba ntšhiela yona o ba ija e be e moješa lehlong cause o ba e tšea a robetša a tsebe gore boela morago ka bona masao a tsamang a boela mmerekong o ba tšea 5 rand ya copa a ikhurumetša ka kopi a re go šietše tšhelete šumong nna ke sa sepela so tše ka moka tše be ke di kwa a mpotša tšona ka re nna e nngwe le nngwe o e bolelang ke tlo go thekga ke tlo go support o a dula mo le gona e sa lokile o tla mo le gona go sa lokile so a kgone go bona gore ga a sepetše ka baka la gore ba sa hlwa sa morekela le dijo mara kgaetšedi ya gage a kgona go montšhetša dijo o be a storile a bo storolola yena ga a šalela bolela re a ke na dijo mo a re a o na le dijo jwang cause of o gola then a fetše gola a tseba gore o gola bosasa a itla lekgono bosasa a fetše gola a tšea matšatši then a ija dijo tšela le yena a dingwatha a sepela a mo tlogela le gona ka mokgo a rekile šebo ke ga a rekile 2 liter ya makhura a dira le di-cabbage ke 750 a mo rekela le di-cabbage tša go tlala mokotla a re ke šebo sa lele sa kgwedi ka moka sona se a reke le 2 kg ya bry pack a e bee mo a re tlašala le di bona and then ebile a feletša a dirang a bona gore nna ke atla why dilo tše ke mo reketšeng tšona ebile di bola gore re a di je gore re wa tse re o jang cause of nna ba ra ntelela ke tshwere something ke mo romela then every Friday ke ya ke mmona so a bona gore a wa motho ba thušega then ke ga dirang
a no fela e tla a tšea dijo ba ba nthielela le lebitso nna le ampitša re ke nna Malusi ke ya ba a nagana gore a re kwena mang Malusi ke ka ba ke ka baka lang a be a re a go file leina lewe o ba mphile because of nna gantši be ke itlam like mama šetša itele ke story ka re tla kgopela o tle o tsamaye le nna ke ye go gola cause a ke kgone o tshwara di-plastic o kgone o nthuša ke tle ka mogae so yena ba nagana gore a ke fihla kwa nna ke fihla ke tšea tšhelete mama ke tsamaya le yona okay so go ntšwa le mama šo o buile mogala bo wa le founela go le botša gore mama go lena o tsogile jwang go ba go diagalang a e dirile le ge a be ke le kwa ke ba etetše be le mama a fostan dilo a mo founela le ge a batlile mo o dirile ka re o nyaka mama a fihla mo so a ba fihlile kwa gae o ba sa tsenle ka jareteng o ba ema gating o boletše gore go tloga tšatši la mathomo ga senke wa dumela gore mmago a ekwa wa yo bo sa dumela nna madi ya ka vela zange ka mo dumela le mathomong ke mmona so mokgalabo o mmitša mang anke ke mmitša ka lebitso o mmitša mang ke mmitša like ne ke re papa go last born okay morokashidi o ngwanešo alright a ke leboga malome ka kapa mma gorena mogala bo le bolelang ka ena o kae o gagabo le ne founu tša gaga re ne le tsona mara ba rutimeletše ke founu ke mang wa gabo le neng founu tša gaga re ne le founu tša ga ba rutimeletše ke founu mara ke kolo ba re starta pheko o se rile o nyetše mosadi e sa le monna gago a ke ra re bolele lehlalane ne ke sepetšwe ka 2022 2021 ke motlogetša sepela re sene bupi a re ke tlatla ke le reka bubibe ke tlampe ke tlanyeo e be le mafelela kgwedi a tseba rena ke tlaba ke gotse ka motlogela ke sa dutse ke sene selo ke bona mo founung ya ka go tloka 200 e noketse ke le kgwale lenga ke le tsebe ka sepela ka Shoprite o ne modumo mo mmane ka sepela ka tšea karata ka go swipa bupi ka swipa 12,5 le sebanyana ya ke moka o re wa boa beke tlang gomme le gore nna ke lentšhetše bupi a re a ke ne tšhelete ke tla lentšhetša beke tlang se ya ga fihla a re a buta ke ne bupi a tšea kolo ya ketimago mo ntšhetša bupi nna ntlogela ke le sone right go lokile go ntšwa le o dula kae ka gamma ka ga mmago le bana ba gago ba le 4 ba itere o moteule a feta mama mogala bola e sa le mogala bo wa gago awa alright wena le yena le e feditše semmušo ra le sa a dule se ra e fetša ke re nkgomoletše wa tseba taba gago santse o e fetše ka lebaka la gore go ka se e fetše motswadi yaka mohlang o khomotše o tlo go tšea moene bana ba ba tlo palela ke go bolela o tlo ntše ibang a sampolediše awa a kere tšatši le o tlo gore ga e tla o tlo gore wo ke mosadi yaka ke a mo tšea kommolo ka ga gešo ba ba tlo reng ka gore ditaba tša gago ga se tša fela di fetše semmušo family e tsebe abuti aka o ile a re o nyaka gore a nkiše ra founa re e re nyaka o tla kua re tle le batswadi re tle le mma le papa ene o bolela so batho ba ba robetše ke o ba tšea ka e nna a kere mama o ne bo malomago le borangwane a borakgadi go sa le ba hlokofetše ka moka ga geno mara o ne bo abuti ba ba ileng wa gore ntšhala morago a buteo ke reng abuti ba borangwane ba bommane ke re a go motho ke ra bana kgaitšedi yaka a go motho le bana bao go phela wena o nnoši ba fedile ka gašo re 6 le phela le le 6 e be re le 8 ba ba ile go šetše ba and then ga bommago ba hlokofetše ka moka mmangwane mmamogolo mama ga bommago ba hlokofetše ka moka ga bopapago ba hlokofetše ka a moka go sa ne mo right a kere go ya ka mokgo ke ikwišang ka gona moroka
go a kgonagala gore mama a ka nyaka banna ba mo fegeletša kua ba ya go representa family ya gabo and then ba sepela le abutage le yena ge abutage a le gona go ra gore ba a tlabeng a ba kgopetse bomme le bontate le gona mo pitšeng tše kgolo mo re ka mo kry-ela gona ke nagana re ka mo kry-ela bona ke nagana le gona ka kua ga Moremi banna ba ka tswa ba fegeletša mme o ba ya go representa family ya gabo go lokiša mathata a gage ka kua lapeng la geno le dutše gabotse aowa molato ke eng ke a tlhaka man o tlhakiša ke eng ke a tlhaka ke a gola ke golang re ba ba kae kotse re ba ba kae 8 Ah. 7 8 ke las bone ke nna ke ditlogolo tša go tše itere di sela se soane le wena le 8 re pega teng mo letšatšing mara ke reka le 80 ya bopi ke moka ka di 17 le feile okay le ba ba 8 a kere ba bangwe ke ba banyana ba je diplate and re pega teng ka size 3 so mathata le itemogelelang ona ke a dijo tša go fela ka nako fela nke o re tlhalose mathata ka mola ga geno ka moka ga ona mathata kua gating e re tsoga re hwetša go tšholotše metsi ka re ke ile ke re ke nyengwe ba batla ba nthapediša ba re tlhokomela gate gane mothošo ka ra wena ke a mmona barudia wa tšholla okay ebile o tshwela mare more o tloga re o nee bana ba ba botse kana ga re ba ba botse o raba o ya ka ra wa go ne taba mama le hloka thuso e buang ga botse nna ga kudu ke hloka thuso ya gore nkampe ka fola le dijo tše di mphasamišang le ka tse mogodimo wa mohlare di tloge jwale kua bogadi ba gago o be o bona meriti o bona dikatse o bona lotše ka moka ga ke tšona mahlo a ka ke ra gore and then ba boa ba ka go botšiša wa re o nagana gore mmatswala go kua morago o be a tobora aga gone nako engwe re dira bitsang a ka tsoko ee ngakela yata ka re ke a ebitša ka kganyitle ka moa a se tšheleta gagwe ke fang ngake ke gotse ngakela yatla a e fitlha e phekola mola ya re monna gešo ka moa ka tlela go lelweša ge ngakela e sepela a re dijana seweso se se telena ngakela e sepela a re o ntšeganyano o naana gore nna nka ka šala ke topa selepe ke ya go rema kgaitšedi abuti aka le mosadi ya gage go ba le kgaitšedi ka sika jwale kua maloi ya kua wa kwele gore wena o naganne gore ke mmatswala go ba tobora a ke nagane o ke mmatswalago o sepejiwa o ke mmatswalago o sepejiwa mo kare ba re ba re o kore ke kgale ke ba fetša le gone ke no fetša mo ditšanyano ke tlo ba ka mokgo a boa mama e ya mmatswale a ke taba le yona ka re bile a ntse ba a ke re mmatswale o robetse o se boa fihla a re bolele ka ba fihlileng wena o fihlileng ba le gona go ntse le mama rene seemo se sona ke bethile ke stroke ke stroke re tlo go alafa sona ya bobedi tabashi monna ga go nyetse mosadi o mongwe and then o nyetse mosadi o mongwe wena o le gona and then wena o wa bajwa and then batho ba le ba ka mola go ba lebeletse ke kwa o ka re o ba bona o ka re ke baloi a ke ba bona o ka re ke baloi ke reng ke go bala ke swara ke bolwetse jo bothata ka mokgo ba sa nkiše mahlo bothata ko gore a ba go ba sa hlokomela iše felo ka nna gomme ke tlile ke le gabotse a kgonagale gore ka kry-a number tša bona ba tla re ge ba re lebelela tšona a ba di lebelele tša o mongwe o mo teng mama ka gore tšeo beng o di bona kua bogadi ba gago ke tša bogadi ba gago ba tobora jwale o buile ka molapeng la geno o tetemogela tše dingwe ke tša geno tšona a se tša ka moga gešo ee a se tša ka moga gešo ke tša gona ko pateng o tša kua ke tša bogadi ba gago mara tše tša ka maase tša geno
a ke di tswela go di tla gate kgaitsedi aka ka nako e mama a sa le kua re lebeleleng di-phone number tša o mongwe wa kua bogadi ba mama ba ka nako e mama a sa le kua mathata a leng gona ka mogageno go njwale a dijo tša go shota le metsi gating le ya mangwe dikatse ke kwa bola ka katse ka legotlo jwalo lebeletse di be di le gona nako e ka moka be di se gona ka moka gantši be re bona katse le mpia ya metsi e no fihlile mama ga šetse a buile then le nngwe gape ya gore a re tsoga mo monyako re kry-a go na le dipheta tše jwang ka kgala ke tše red green tša dikgala tše dintši di bonagala e le tše mpsa kapa e le tša kgala o ka re ke tše msa motho o no fihla mo a di tšhela mo monyako gona mo re tlo gata mo and then re tlo bona mola e le kgale mola šetse re gatile okay so lena wena jwale ka moso ka re ke kwisha mama o a ba jwa tše di mohlomong ka no ba sa di tlhalose ga botse mathata a le tshwenyang kudu a e leng gore le hloka thušo a ona ntle le stroke sa mama king ke a ka mo gae a dijo tša go fela and then tše tša go di tša go fela ke nagana gore di tlile le yena ka baka la gore ga e ne re reka 12.5 le thomile gore ka 80 ge yena e tla ga e tša re thomile re reka 12.5 ra bona e fela a ntša oketša so nna re nagana gore mathata a tlile le yena ka lebaka la gore ke ile ka ra tšatši le leng ke tsamaile le yena re ile mothontsoko ke ge ba re botša ba re dilo tše ba mo dirileng ka tšona kwa morago di mošetše morago that's why dilo tše di fela di tšwela pele di direga ka mo lapeng mama ba rutile le dilo gape kua utswang ke mo ke sa tsebeng gore ke rwele dilo ke mo ke sa tsebeng gore nna ke tle ke rwele dilo tsoko jwale kgaitsedi ya ka ge mama a ka tsoga a tlhokofetse go sasa monno la re o tlo tšea mosadi ya gage ka baka la gore o be a motšea kokwago a sa phela ge kokwago a bolela a re ke monyetše jwale go sasa ge mama a ka tsoga a tlhokofetse mogala bola a tla re ke tlo tšea mosadi ya ka le tlo dia ke ntho e leng gore re ka tla mo re ra kgopela thušo ka lebaka la gore go ya ka le ka mokgwa ke mmoneng ka gona o ba šitše a nyaditše ka kwa a re ka baka la gore magogo a na ba gabo e be le yena a nang noši that's why a be a idirela boithatelo a ba boletše a ba ra o ye gae o ba sae be ke sa tle mahunga batho ba gešo a go ganetša ba ba feleletseng a re a ke ne tšhelete ga botsebotse go bontšha o ka re e be le motlhokomedi wa ku le gantše a ba gobetše ka baka la gore o motšerantše a tsamaga botse a boa ka maoto a mararo so a motšeantše a le gona so gore a ye o dula kwa a se netaba le gore o jwang a thoma a re ye kae nke ke tipone ke fole a ba fihla ku bantšha ditaelo ba botša mama ka dikhoneng ba re o mmona ka setle and then ka nnete mama nkgopela re kgopela a o itlamo o ntle le taelo tše sore so ba tle ba kgone go nthuša yena a direng a se ka batla a tephe mabaka a ke tsena gannyane malome ka kapa sesi ke bona se sengwe mo sa le wa kwatela go mmago wa bona stroke se betha motho mo gongwe le mo gongwe o ka ba bogadi o ka ba mmerekong o ka ba monyanyeng o ka ba modirong o ka ba lekhung stroke se kgona go go latelela se go bethe kae kapa kae probleme ke gore ge stroke se seno fetša go betha motho go ya ka gore na batho bao ba ka mo gae ba go hlokomela ba go thuša gore o fole se ke se kwang ke gore ba ga bopapa ba le šaeditše ka gore ga senke ba le thuša gore mama a fole mara wena o bona la o ile wa kgopišega kudu wa kwatela mmago ene o bona la monna o a beng a dula le mama o sa morate ka baka la tshwaro ye mamtshwara ka yona why o bo o kwatetše mamago be go diagalang ke dilo tše dintši be re kgone gore ka mo jarateng re no ba ka dilo tše di sa kgonagaleng a ka re ka no ba ka gore ngwana o išitše lepekere ya ba ntongwe kgolo bana wa thoma wa lwe gona ka mo jarateng ba bitsana ka mabitso re bitsanang ka gona gore wena e wa dirang wa se direng sesi phurulla pelo a ke re le tlile pitšeng tše kgolo le nyaka thušo why o bo o bona o ka re mama go lenaga a le rate ke be ke bona gore a re rate ka lebaka la gore stepfather sa rena go ya le ka mokgobe ke bone be se sa re nyake ka ge e le gore o ile a re ge re dutafoleng a bitša mama a morela re ke kgopela ID copy ya gago le ya last born a yo ba dirang a ba tsenye society re dutše so a se botšiše ka nna gore ya gagwe kae
mogwantse ge ke dutse mo lentso le re botšiša ngwane gore why lentso le re botšiša ngwana o gore wa ya ba kwatetše mmage ka nako a kwatetše mmage go be go diragala eng ene mama go lena o sa hloka go kgopela lena tshwarelo gobane lena le bana le bona la le kole bohloko mabapi le tabeng ya mama gore a boe gae o buile gae ka morago ga dilo go šetše go senyegile dilo tše dintši so ke nyaka party ye ya gore why a boa gae kore mama why a boa gae ene why mama le be le kgopišegile to the point gore le be le file o ka re lena a le sane mama ka nako e re lata mama e be le 2013 ka di 17 March e le Sunday ka mswana ke ya sekolong so a re fihla kua ka mokgwa mama na le ka gona ba sa kgone go bona gore o ke nna o ke mang a sa kgone ba hlalosa ke bo mang a sa bone selo a sa kgone go dula a ithega so ke mo e leng gore re ile ra lla too much ka be ka bolela ka challenge la gore nna ba re ke shale le mama le mmeo nane le ena wa ka mo next door ke family ka be ka challenge ka re nna a ke nyako shala le mmeo ba re why ka lla ka botša mmangwana a re why ka re mmeo ke bona sa loka so ke nagana gore ge le re mama a ka be a dirileng a kwatile ke nagana gore ka lebaka la gore o ile a re a boa kua a fihla mo a re nna ke mo dirile gore a hlogane le monna gage a blame wena ya blame nna e le gore nna be ke mothega ka mo le ka mo ke ntho e leng gore ke nagana gore maybe nang kwatetse ka yona ya wa tseba that's why ke re go ne le lentšu le la mokgalabe le mphampolelo mo gore ke a le kwa le a bolela mara a le bolele go ya ka thušo ye mokgalabo a le romile mmo ka yona mme ba mogadile batswadi ga e ya ko ba mogadile bona onkwa nna be ke se gona ke ba mogadile ga e ya ko so go bueng ku a se semaka nne tša kua ke nyako di bolela that's why ke nyaka gore before ke bolela tša kua ke kreye o moteo wa kua ke nyake go seba ba kua mara mama ba mogadile ene mama gore a bue o bua ka thupa ka lebaka la gore kua o ile go se gabotse ene lena bana mama ka nako a le kua lena be le ne segopi ene wena le mamago a ke bone le ile la kwana gabotse lena that's why mama ile a fetša ntšhamantšwa gore o mo kgaogantšhitše le monna wa gage monna o la ku o tsebe gore ge e le gore ke nnete o kwatile wena o tlo ba bothateng go feta o gobane wena o tsene ka gare ga ditaba tša mmago le papago that's why o bore wena a go nyake gobane wena o kgone bona dilo tše mmago a sa di boneng kwa mama goreng kua ba nyakela gore ke ye go bula mabele ke ye go dula tšhemong ke ya bajwa ke dutše tšhemong a ke ne bophelo mama ke eng se botse seo bongwe se rata ka monno le ge ba be ba go kgalema o bo ganelela go no dula le yena awa nna be ke no re ke hweditše monna ke hweditše lapa gante ke hweditše lehu mara go bile le batho ba go eleditšeng gore tlhokomela ene tše dintša tsona le wena bo o di bona ke ka baka la eng ka baka la gore go jwale setšhaba se se go theeleditše gore monna gago o be a sa go sware gabotse nkane o ile ge o bua kua wa blame ngwane gore ke yena a go thubetšeng lapa a kere gore ke mo blame o ile a re tla re sepele mama tla re sepele ga e ro phela gabotse o gabotse wena bo o sa nyako o dula kua o fole mabele o dielotše ka moka awa be ke sa tso ke nyaka tsela gore ke tla tso jwang ga ba e tlo mputša ba re sepeletšeng ke tsebe gore ke tla reng jale ka tseba gore ke tla reng a thoma ntima bogobe ke jo ke bohlagolelang mama ngwana sho o ile go wena re mama a re sepele kua gae o ye go phela gabotse mo ga o phele gabotse wena ke nyaka go kwiša gore le ka moraga gore ngwana wa go lemoše mabaka a e leng gore wena bo wa bona nkane o buile wa blame yena ke mo blame ye ka ra re fihla mo ya senga yena ntshwara gabotse o be a go swara jwale ka bana e ba nya gore nna ke leso ke ya peye o bethile ke stroke ba a go wela mollo mos wena nkane o bo tlhakiša mmago wena be ke sa mohlakiša a re lešetše mo nna ke ile ka ke boa ke retša go ja dijileng lena ke re aowa gape ka se tlo bolela wa mpona ke letsogo le letea kere
wa e bonya ka re mmago ape mmago a bajwa be ke sa rape be ke lebeletse tabe ya bashimane ba babedi ba e leng gore ba o mongwe o secondary no a botseng ke ba le secondary ka moka ene ba kgona go apea ka gare ga polelo ya rena ka moka go tloga mo gare ga beke le maabane le maloba le boletse ka tanka ya metsi a di a jwa ke tšhela tanka ke fetše gola ka 360 tanka ka moswana re metsi a gona a ke tsore metsi ba ga juan re a re ko robetse metsi a gona problem ya metsi a go fela ka re ga tanka le a tšhetše le kgone go sa le no kry-a se gona e be e le gona le before mama a fitlha e be e se gona ka lebaka la gore tanke e be e se gona e thomile o fitlha ge mama a fitlha mo gae ande nna go ya le ka mokgwa ke bonang ka gona ba utswa metsale o ba bulela ka pompi bošego ba utswa ka magapa le ge mara a o fitlha mo fase o A o kry-a ka se e le kry-e gore monola. a o kry monola o kry-a le gore maybe le se mabanogile a o tsoga fore go kry-a ditena tše pedi tše di beng di se gona tše bedi seng gona tša Le go sa bontšha gore be di ke beile selo mo ya e ya metsi ke a ekwa wa kwa o e tlhalosa gabotse re ka se ra tšholola ke tokološi ba bea diteina ba bea magapa ba utswa alright tšatši le leng batho ba tlo re ba utswa gante ba ka lapeng leo ba theile ba letše ba tšhela poison wa lala o utswa metsi a batho wa fitlha kua gae wa kgwa le bana ka mokana ga bona go utswa metsi goba selo sa motho a se go a loka sesi mama go ne nnete go ne nnete go ne le tše dintše e leng gore o di šeile potšišo ya ka e re mama wa gago o ne le nnete na o na le nnete why o re o ne nnete ke kgona go kwa ditaba tša di bolelang tše e leng gore be ke nana re tlo phenike ka tsona ke fele ke mo thuša gore o di bolela ka mokgwa e leng gore Ke nyaka- a o kwešiše potšwa ya ngaka moremi ntle le ditiragalo mmago go ya ka mokgwa o mo tsebang ka gona yena o na le nnete na bophelong ba gage o na le nnete sesi why ge mama nako a e ya ku lena le tlogetšwe morago ke mmago ke mama why nako lena le ya ku lena le tlogetšwe morago le le bana ke seo se mmakatšang seo aowa se go makatša ke o leno o tsena sekolo mo be ke fela ke o ya tla no tla dikolo a di tswaletše koko ke nyaka go kwešiša nto nngwe kgogo ge e sepela le mantswe yana yona ge e le gore go ne dikolo re di kry-a pele nka sie bogadi ka šia bana ba ka morago sesi ge e le gore le tlilo nyaka thušo le se latekemišetša go bolela a le tlilo go thušega mara ge e le gore le tlilo nyaka thušo le tekemišeditše go bolela le tlilo kry-a thušo potšišo ya ka e re ka nako mama a tsamaya a ya kua lena lešala gae lebaka le legolo e beileng lebaka le legolo be le magoko ba dula noši ba rekiša le yena kwa gae and then a šitša godile mama o re lebaka ke sekolo wena o re ke be ke šala le le magoko sekolo be ke tsena le sekolo ke sa ra grade 9 be ke ra grade 9 magoko a dula wa tsebe gore ge ngwana a nyalwa mmage bana ba tsena sekolo mo wa tsebe gore go fitlha lebaka la gore bana ba sepele ba ye go tsena sekolo ga bopapa go bona ke a le tseo then go padileng gore wena o yeku nna o ya le ka mokgwa ke be ke bonang ka mokgwa be ke sa fili ke sa kwešiše monna mama be ke bona ka re tshwaro ye a yang a tshwara mama ka yona kwa le rena o tlo re tshwara ka yona go ne nto a ileng a go dia yona monno a se nka ndira selo tshwaro ye ba swara mama gago ka yona ke e jwang gobane wena bo le mo sa e bone e bona ke mama tlhalosetša bo tlhalosetša ke mama a mpotša gore mo ke a sokola mo a ke rekele dijo and then be ke kgona go bona cause be ba kgona gore o ba dula le ngwana ka first born papa ga mo rekela dilo ba kgona gore a ba mo reketse le kgono o sa sa andrela re ngwana a ne di-pampers ke se ka botsiša gore why gante yena a riang a thiba lebaka le la gore a re ne dijo o ile a re ge nako ntse ya bona gore mo ke tlo ba ke swarega a ba e le gona a ntšhang ditaba gore gape mo ke a sokola mo mama ke kgopela go botsiša mo taba ya ngwano gore a šale ka gae ge wena o tsamaya o ya bogadi lebaka e bileng le lwetšeng mama a senkerelwa alright a senkele o no kwa mmare nna batho ba gago ba re ba go nyala mare nna ke ba rate alright a ke re a senkelelwa
ge ile gore thereso a senkelelwa ngwana ke ngwana ga gwa bokae o wa bobedi le mreeletše kae ngwano ka mogae ngwana ga gwa mathomo keng ke ngwanyana o kwa bobedi ke thereso santse le mreelele ka gae ge ile gore ke nnete mama woki le be le mošaile mo gae le mošaile le mokgekolo o sese ke a bušeletša ke re ga a kwane le mogalabo wa gago wankwa ene ya bobedi wena bo imetša ngwano ka ditaba o ka se re o lla o le bogadi wa se botse batho ba bagolo wa botša ngwano ke o tlo go gola ka ngwano gobane ngwano ko monnyane le maele o tla palela ko go gofa motswadi ya gage mara sello sa bogadi ge se baba mme santse a botse bommane bommangwane bomammampe le taba tše di ka imela ngwano batho ba ka moka ba sheba segora be go no ba mma ke kwele gore ga geno be le 8 go šetše ba ba 6 ka moka bao ke ba banyane mo go nna mara ke kwiša gore bonnyane ba bona ba fetao so ke bona be ba santse ba amogele mathata a e leng gore wena ba go botse ku ene wo a ka se tsoga ratile mogalabo wa gago gobane dilo tše bommotša tsona di rile gore a tlhoe mogalabola le go feta gobane bo sa mmotse dilo tše di botse ka mogalabola bo mmotša dilo tše dimpe ka mogalabola that's why ke re lentso le re ngwano pelo ya gage ile ya gole mo e leng gore o ile go kwatela ene a go bona bjale ka mma o e leng gore a o ne taba le bana ba gage ene bo o dula le ngwana gage go sane pain ya gore ngwana la ba hlakišiwa a dula le wena a romela papa go ngwana a romela tšhelete mare ngwana gage a sa je so a go no re ngwana o khile ge re ka re a leka gore re lokiša wena o lokiša taba tša gago le mogala wa gago ngwana a sware le mogala wa gago ka lebaka la gore dilo tše bo botša ngwano a go kgonagalo re a sware le mogala bola gobane mathata le mahloko a wa kweleng ka moka a dutse mo godimo ga ngwana o ka moswarela mogala bola wena sese o ka se tsogile o moswaretše motho o mogolo ga a le bogadi a e kwa mathata malome ka kapa a o thome ka go botša bana ba gago o tšea mathata wa botša motho o motee o mogolo gae ene ke kwešiša gore ge re gola re na le baagelwane ba re ba tshepang goba re ne le batho ba bagolo ba re ba tshepang re fela re rola melato go bona ene monna ga go tshwenya se ka tšea ditaba di botša bana tšea taba tšeo di botše ba gabo ke be ke ba botša ba reng go ba ba re ke mokgwa gage o manyala a tlala o ke manyala a tlala wena bo le number mang mo go yena ke kwelešile gale ba re ke number 4 ke kwelešile gale jwang hei ka peni sethunya go ba sethunya go go bolaišitše ka gore wona gore le yena gore re ba nyakana le dithunya ke ile ka kwa bohloko ka re number 4 jale go ntšwa le mama se segolo ke gore potšišo ke gore na kua bo dula ka motseng wa gago goba ka gagabo ke last born basadi ba ka moka o ba paka ka gagabo ba re ba dula gona ka mo le ena wa go ntšwa le o dula gona ka mo gae le nyaka thušo ya gore mama a fole stroke ke department ya Professor Moremi le nyaka gore Professor Moremi a boeng a le thušeng gape ka taba ya se le thušang go ja dijo ka gae and then le meleko e leng gona ka jarateng in general ene se seng gape ke lebetše se se nthušang o tšere ngwana ka ntle le nna moiša komeng mang mogala yo o no re ke romela tšhelete ngwana wa nketele nna ke se ba eta ao tšiki kwa batho ba founa ba wa bolotšana ke re aowa ba re ngwana o komeng ka kwa bohloko ka re mara monna o ntirang mara go lokile ngwana o ka e go njwale o buile o bolotše a se a fetša ngwana o bolotše a se a fetša o bolotše bodika fela magorena no jale bo skomota aowa a kere mama re kwa ore o bolotše mara ga se a fetša mola nna re tseba gore ga go ne ngwana o a ka buang komeng koma e senke yalo ngwaga wa go feta a senkele kwa moradiong ba re go ne koma ba baka ka mo ba re monga koma
a ne dipampiri e o ntšhitše koma go sa swanela go a costa gore tsene ke ba bagolo maphodisa ba loša bana bale so tlogela eo ya gore e fedile a ke ra o monna mama o tsore go diegileng kwa o tsore go diagala jale gone jala ke re ba founne ba reng ngwana ka June July o tshwanetse o tla beke fela tekomeng ba re o tshwanetse a tla e go bolla then wa ile sa mmolotse gona mo ka re gone dikoma mo a ke re kua ba patse ba feditše nna ke ne tšhelete a o ne tšhelete a go patela koma right go lokile mama ntle kgaitsedi ka ntle le mathata a bo mama wena as individual o le kgaitsedi a rena ka mokgwa bophelo ba ga go boraete wa bokgotsofalela wa bothabela mo dilong ka moka a ke bokgotsofalela ebile ke bothabela molato keng nna dilo tša ka di ntsamaile gabotse ke be ke kopane le papa go first bona ka so ra tlogelana mo ke a kwešiša bere le sekolong so no ka kera o mongwe a yena re dula re shapo ntwe e napang e nsodiša ko gore ge ke maketa dilo tša ka di no ba ka mokgomong ga gone ntho e leng gore ya loka tšentši o tla di bolela le Professor Moremi ke no se tsebe moroka ke tsore gone le se o ratang go se fetiša go ba bona ba nyaka o tlalletša mo ba boletšeng and then pele mohlomongwe re ka ya batheeletšeng ya batheeletšeng re a ya mara taba tša bomama a sebe di a hlaka gabotse malome kakapa a se tšebe tša hlaka gabotse sesi wena o nyaka thušo mabapi le taba ya mogalabe wa gago a boe ke bolela ka wa mathomo a re sa dula re kgaogantše ke tše di re kgaogantšeng wa novela re shapo ke bolela ka taba mmereko o nyakana le mmereko alright sekolo o tsene ke tsena ka fetše alright santse re go thušo o fetše sekolo mama wena o hloka thušo ya eng ya stroke le ya taba gore re tsebe gore o ngwetši ya ga mang o tswile semmušo o eme jwang le hloka thušo ya motse wa gabo lena ye alright ke kwele le re batho ba fedile ga bolena ma ba fedile man ba tseba re shokiša a re tseneng tabeng ya gore a re tseneng tabeng ya gore e bohlokwa shi ba ge le sahletše ke makhu ka gae le sahletše ke makhu ka gae a re tseneng tabeng ya gore na makhua a tlang a lehlagelang ke ya majwang le sahletše ke makhua a batho ba go thula ke dikoloi go bolaiwa ka thapo bothata gore batho ba no hwa ka go swana ka bolwetši bo bo swanang mo gongwe ge e le gore ke maoto ba no tšea ke maoto ge e le ditlhogo ba no tšea ke tlhogo malwetši a bona ona ha swana so bothata le sahletše ke eng ka gae wa tseba ke setse gore o badimo o no ba mahua re sa kwišeng a ke tse ba no ba jwanyana ba sepena no ke le kwele mang sesi re tlo go thuša kere ya go boima ngwanešo re tlo go thuša le go ka kry-a mmereko maele ka ke le ngaka kere kry-a mmereko o feleletše seo se thomileng mo bophelong o seke wa thoma selo wa se tlogela gare wankwa mo bophelong o seke wa thoma selo wa se tlogela gare o ka no ba o tlogetše sekolo o ne šitše o ne le 4 years o se tlogetše solanka o se tlogetše gare go o phela gore a re nto solanka o phela se e leng gore o se tlogetše o ka se latelela wa se feleletše wankwa kere kry ya mmereko sekolong o no tšwela pele o tsene o feleletše kgaetšedi yaka sele o se tsenetšeng sekolo se tlo go thuša ka le leng la matšatši e ka no se be le kgono e ka no se be ngwago tlang mara mengwaga solanka e ya pele o tlo kry ya thušo go sona kere bothata bo bogolo ke bo le gateletše ke lapa le la ka moga bolena mmago santše a be lelapa la gage a kere le sa dula ga kokwago ene mmago ba nyetše ene motho ga a nyetše a boele ka gae kere ga a fetša go bua bogadi santše a e ga gage so lapa lela ka bolona lela le ya le gatelela bonkwa kere last born ya geno ya mo masoganeng e kae mama o a tla gae le mo dirileng gore a se ka tlhwa sa tla gae šetše le mengwage mekae ya sa tle gae nna ke tla ke boa mo gae ke kry-ile gae go le lefoka le ka go sa tse go dula motho o a dula ka yo a dula mo collegeng a dula sekolong a sa ye gae a bana nošo o rewa kgaetšedi yaka o bo dula sekolong o sa ye gae be ke ya ka di-weekend and then ka di-weekend go fihla bo o sa hlokomele motse wa kokwago
ga a bolela ka taba gore le beile go ka o ba bolela ka morago ke ra gona gore bo sa tlhokomele motse wa kokwa ga ke re ge o kolomaka jarata o kolomake mo matlhong a batho fela wena bo o kolomaka mo matlhong a batho ka kua morago o sa ene and then o ile o ne se seago bana ba gago ka moka ba dula ka gae le ba babedi ba bararo e le ba bararo ba dula ka gae ka moka wa sa duleng gae ke malume ba bolelang ka ena le sesi ya ba tle le gae malume a lena o ne nako ka ya sa tle gae ke khale o tlile mo re reng o tlile ga mmangwane ka dialoga last year a ba jika le gona kwa malume a lena a ka bane mengwage me ka ya sa tle gae me o ma 7-8 ke khale 7-8 years ke khala satle and then bana ba sesia go bona ba ka gae ka moka ba ka e bona o molomong o dula ga papa o re neng le yena ka kwa ke firstborn o ne bana ba ka e sesia ba bararo o firstborn e dula le lena and then o wa bobedi ga bo papage wa boraro ga bo papage and then ba ke different fathers why bana ba dula ga bo papa go bona ba se banyala mma bona nna ke ba juetša o ile a re bolele selo kana kwa tlotse ya bana kwa o jere ngwana ra ba nyoko mmona ga gabo ya ba gona ile gore o jere ngwana la ka spiring a sa botša mama ya ba gona motšera sepetše nano ba tšea gona ka mokgwa bana ba o ka yena se seago o gona o gabotse o right like gore o right o normal o right so go ra gore o ne bana ba bararo bana ba ga ba dule go tee ga ba bonde a ba kopane a ba tsebane a ba le bona ke bothata bale ya nke re no kwa ba theeletše malume ka kapa motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm nomoro ya mogala ke 01311004006 01311004007 ge e le letlakala la whatsapp line ya rena lona a le gona le a šoma go 064 8582771 064 ke whatsapp ya rena mo e leng gore motheletša ka romela kgatišo ya lentšo gore go refa maikutlo a gagwe le maele motlho mongwe le ba e leng gore ba tseba lapa le ba ka re founela ba re botse fela gore bona ke eng se ba se tseba mabapi le lapa le ke nkore ke bone ka kapa dira ka tsela ye dira so nkore re kwe ka fa pele se lengwe se re sa emetse ba megala alright nkore ke lokiše se sengwenyana ka fa magagesho mahlakola ga ke mokwe gabotse mahlakola o bolelela kgole ke nagana gore re tla kwana jwale mohlho mongwe nkorrekwe bana betso kgaitsedi aka o ntong wa e tsamaye gabotse ka mo ke kgopela go ilokiša pele re ka lokiša tše dingwe ka mo ntong wa e tsamaye gabotse sese ba sa lokiša ka mola o kompotše mo wena mola ya bang wena o ne le papa go ngwana o bo o dula le mogala le papa go ngwana ga go ga gabo go ba bo o dula kae o bona la go dile bohloko sese o kono ntlhalosetša go gola ga gago nna a ke be ke gola ke be ke kena sekolo gona mo gae mo ke dula le makoko ke dula le makoko thomile a bajwa ke dula le yena ke ntse ke ya sekolo nako nngwe
ke no feta ke go ke di-exam ke sa ngwale a ba jwa tšatši le leng ke no ra ba le gonne gona e re ke no khia mo ke bone gore a ka šala dirang ke ye go ngwala ka bane ke kgale ke sa ngwale ke gore ba go sheile le mogekolo o nonnoši ee so then a ke boa ke kry-a fela sentše ka mo ntlong go hlakahlakane ke founele bo malome ke re gape tlhaboša lentso gaetšediaka ba le o thoma go bolela boale ya gape ke a ngwala ke ngwala di-exam and jale ke ne le makoko mo ke direng jwang a re o direng jwang o ra jwang tšatši le leng a nrela re ka baka la gore o re wa ngwala e no tlema mogekolo o matsoga o ye sekolong ka morara ka re aowa ye nka se dire ke mo e leng gore ke ile ka hwetša yena a tlile a morileng a mmofile matsoga gore ka baka la gore o re wa senya e re ke motleme matsogo a dule fase a se ka hwetša a sentše ka mo ntlong then ba motlema matsogo a ka fihla ka mo hwetša ngwana gage wa lasbona a tla a fihla fela a re kganteng goreng o hlakiša ngwane ka mogoki bona ba dutse mo ba dutseng pitori nna ke le mo gae goreng kganteng o hlakiša ngwane o bona gore ke ngwana a sekolo na makoko ke gantšha mantšu a gore nna le ge ke tlo ya thuding ke tlo ya kwa go lasbona ka ngwanyana ka lebaka la gore ke a bona gore mo ga go ne motho a ntlhokomelang le ntšhele le ngwane o ka mo ya sekolong le re ngwane a dire jwang o ba sa tšo a ba jwa thata mo mara a tepona gore ke a bajwa so a kgona gore ge re dutse so a no tswa maybe le se ke le ka moreng a no tswa sepela tla la strata re no kwa batho ba kokota ba re makoko a gore mmone kae ka ke tswe ke ye go monyaka o kry-a hlahlathile ka mo sekgweng a le ngapile ke mehlare bjala ba setša sa tla sa bona ene bošego ga robetse ba a sa bolela nnoši o ba bolela nnoši a rena nyokotse a sa bitše maina a batho ba ba robetseng mogekolo o ba le busy ka taba gore nna ke nyoko ya go ngwana ka o lasbona mpulile mo ke tsamayeng ga o sa bule a betha mabati a betha lotse ka moka re ke re ke nyoko sepele a ka kry-a chancenyana gore maybe ke tswele ke ile ka ntle ke ilo tsholla mese gore ke dirang e ba gona šule wa tswa o bona gore a sa bona a ya terateng a tshela le diterata a sepela re ke re ke ya go ngwanaka jwale ge e be le mmofa so bo le mmofa nako e kae mosagare ka moka o botlo o boe gape o mo apeele go bofeng ga gage nna be ke mo tlogetše ka gae ka re ge ke boa sekolong ke boditše malome maabane ka re ge ke boa sekolong ka hwetša malome le ena mmofile a ke tsebe gore o fihlile ka nako mang ke mo ke sa tsebeng gore o fihlile ka nako mang a motlemile ke mo kry-a motlemile gona ka mo ntlong and then story se sa gore wena o šalele mogekolo o no nnoši o bo o palele ko go ngwala bo mama bo sa ba botse be ke ba botse then ba reng ba bagolo mama kwa a be a dulang monna gago ba sa nyake le ge ba ka mmotsa gore mo go na le modiro o ba sa nyake ka selo ka ena a re o nyetswe a dule a kgonetša lapa la gage kore mama go ba sa le thuši ka selo mo la banka kua gare ba gana ba ra se ka batla mo gae so kore wena o gogile boima ka mogekolo a ba robalane le wena go robaleng ga gage o robetse ke le go mama ke ne le lesia ngwana ka ba ya go dira 2 months then ge ke swantse o kere ke a tla kua monna mama ke gare ai ngwane sa le monyane ka re ke aya motho o dutse le nako e telele a ba jwa o tlo reng ka tšatši le mafelelo ke segone ba re aowa aoi ka šala ka nnete ba re ngwana ko monyane so le wena nako o le kua makgala bo wa mama ga go dijo ba sa direke ka nnete be go kgona o bona gore mo ke le kwano a e gona a go boledišale mara go no pretendwa until re ba šia tafoleng ba šala ba ditse gona ka mogong be ke kgona o bona nna a re boele morago ye ya koko ye mama ke nyaka mama ngwana o le boditse gore ke goga boima ka mogekolo wa ile mama go ba šitše a ba bua ka nako o sese na se ba bua ke ba se ba bua ka 2016 magoko se bela ga mamaka o hlokometse mama a bajwa a mola ne ile nna le yena re tsamaya mo re molata gona ku o mo hlokometse mama se tša bajwa betile ke stroke o molatile ku mama betile ke stroke ku go na le sharp a sa jwa thoma le go bajwa a mo tšea ba go dula kerekeng ba dula ba mo e leng gore ke gona mo e leng gore ba motgonne ba mo tsošitše ba kgone mmona gore then a ikwa a itla monna mama ke ga fihla mo a hwetša e le gore mama o sharp a re bjale ke a mo tšea o tla tla boa o botša ba kereke sware o tla tla boa mo tšea le gona song mara that's why ke re o bona la gone dilo tše dintšhi se seje go go baditšeng ka lebaka la gone o no beta pele o no re go a ikwa o bona la ile gore ke mathata mantšhi a tlileng mo go wena go wetseng o sa le monyane ene o tšea maekarabelo a lapa la geno gomme ba bagolo ba le gone go jwana
so o ile wa dula fase mabapi le tabeng ya mahloko a wa kweleng wa ba lebalela ka moka goba go ba boima nako ngwe go dutse nnoši o ne go fila o kare ke bona ba pušitšeng gore o palele ko go tswela pele ka tše ding tša dithuto nako ngwe ke fela ke bolela so ka baka la gore be ke lla ke ba botja ka taba mohutoki wa tsore mama go gore a iteke stroke ka kry ile dillo tša lena tše lena le belelela le tshware le boima bo bongwe bogoga e ka no ba le so ka lebaka la gore wena bolo monnyane mare o tšea maikarabelo a batho ba bagolo ene o tsebe gore sello se sengwe le se sengwe se o sellang o kwa ke badimo ba geno pele botate mogolo go ba go kone mare ngwano wa ya santša tšee maikarabelo a maka gomme batho ba bagolo ba le gona ya a šiba bona batheletši ke dilo tša ka di lokile jwale di lokile a ke tsebe re ka no namela go ba le sane 5 minutes nyana ka mo no a re tšwele pele malome ka kapa a re a leboga prof msereso mo moyeng dumela Thobela ke Thomas ka mo Falbanka ka mo ke dumedisa lanta tse ka kapa le Dr. Moremi ra go amogela Thomas le mama le sesi ka mo ke a dumedisa ke mama a ile le bana lapa la bo bona le yana kre thuso mo stroke mo ba tle ba go nna pila bana ba be le la bo bona ke re ya re leboga Thomas 0131100406 line number 201311000407 msereso mo moyeng dumela Tobel re gona ra lena re gopela le tlhabošeng lentšo ra go amogela nna ke kopolelo ya lefounu ya pheditse ga botsebotse ga e se gore nako nngwe re le bapheditse mo re ka tsela re tsaitse ka polelo mara ge ke lebeletse ntate Moremi mo tloga bona ga botse gore go na le taba e le gore mokgekolole ga a ditse e tšharetša ga botse ge ke lebeletse ka re mo mokgekolo tsela ga mokgekolo e leng a jalo ka bua o ile a gala morodi ya mara a tsene ke a rile ngwana lela nakana mokhura sa tlhao moneng jalo ge ngaka Moremi mo ditshara mma gore ka gore ba ile ba go gala ga nya ke go tsena bua tsa bile la gore ba ile ba go gala ba o fela ntse ka re o tshaba ka difomo jalo ga re na se ke a le gore o tlo kgona go botsa motho bolela nnete mara ka Moremi kgona e bona gore bogekile go na le tabe le gore ga e tlhage ke ga botse ga re le tšhaika taba ya lebo ga e tlhake ga botse gore e tswa ka ya jale rena re tšhala ka dikgolo be re kgopela mma go rena ka mo ile go tlhoka ina a lokolle pelo ga bolele gore ga botse go ile go dira before a tlilo nyama ka gore yona e tloga e te bontsha gore o ile a galwa mo ile gore le bana ba bona gore ga wa loka mara ena a gape le ka gore yona ile ba re go polaya ke mong ga ena wa ne tiri ya lo no re a leboga wa rra re thabile kudu bolšana le wena msereso mo moyeng dumela Ozo ayate Kagabi Tobel zo mo go makambo re a go amogela no ga mo go tate Moremi a be nga tega gona ke re no tate Moremi wa ragisha gona mogala so lo ena wa ragisha maila le ka afang ba le khono papa ke a mohutama ke wa ragisha tate mo wow ke wa ragisha ke re so ne aba mo kere le play ke khono ra khutse khono ra fole ka mo go tswanetse go ra bela gona wow ngomvu go utlwile mfo ke a lebo thank mfo ya ka gapi o lebo 0131100406 msereso mo moyeng dumela hello lega re gona ra le aga ke Thabo ka Montwane ka ra go amogela Thabo ma gore na gatila o tšhaba ka nnete o gapeleitse ke eng go ya go ga monna o ga go sa tshwenya wa tswa o paletswe o buile maele a go tloga gone jwale gore ba epele ka bophelo le ba eletša jwang
ga ba krelwe stene ya then ba khone o lokologa go scanning sa ka mo ga bona bo ra leboga re lebogile wa Rathibo semse a reso mo moedumela ntate ka kapalekane re gona ra lena re gona ke a leboga kgopela le ntumediše ke le ngaka Moremi ka mo le baeng ba rena thobela ma dimago ba tlhokaina ka gore seemo sa ngwana o se nyakile o tshwana le saka e fela ntho ke lemogang ke gore motsadi o tlhokile nnete o tlhokile tlhoyo magareng ga ngwana le stepfather okay gore ke re nyakile o tshwana le yaka ke ratsa go tsebiša mama gore a se ke stepfather ka moka di na le pelo tše mpe ene ebile mathata a motswadi ga a tshwana gore a discusse le bana ba gage nna stepfather sa ka sentseng ke sekolo ka re ke gatlhana le monna re ngwana ka monna le sekolo a di gatlhane gone jale ke bolela so ke a bereka ka lebaka la stepfather saka o bereka ka mmagorena batswadi ba ka ba tlhokofetse ka moka mara mama rena o re godišitše a re ruta gore re boragadi ba rena ba ema legato la bopapa rena gone jale ke phela le boragadi ba ka gabotse ka moyo mo botse ka baka la le thuto e batswadi ba rena ba ijetseng ka gare ga rena ngwane o re le boima ka baka la mathata a motswadi a gagwe fela go tshwana taba ka re di fetile se se le be ke dumare mama a ka kgona go nyakela bana ka ga bo bona ba e ba thome motse o moswa ba se ka tlho ba tlhakiša ke tše tšheteng ka ga koko a bona wo ge ntate ka ka a re lebogile ngwanešo re lebogile le bošego yo bobo re a leboga emsareso mo moyeng dumela le bolela le monna o namella le ka ntate ka papa le ntate Moremi a re gona ra lena ntate Phahla Mhlaba thobela Phahla ntate Moremi be ke nyako lemoša mo ka taba ya magadi taba magadi ge motho monna ga se kgone o tlo tšea mme ga tlhokofetse go ntšhiwa kgomo ya legare ga gore motho ke mosadi ya gago ntšhitse magadi ntane ge e le gore ga senke wa ba le tshware botse ntane bo nyaka lapa le tšhelete ya kgomo ya legare re ka le go bitsa le 8,000 re tseba re ka se itše ntane o tlo palela ke go tšea ngwana rena jale ge o ntšhitse magadi ande magadi ge re re motho o nyetse a tshwenya ka ge motho a ka tlhaba pudi ka sa re re ge motho a ntšhetša motho magadi re a lebelela kua yang gore ga ba tlhabe pudi na pudi ke yone yo tlhakantšhang badimo a re ka re rea jwala fase re re ngwana rena o ya ga mamma a se gore motho o nyetse a e tlhakantšhe badidi kgomo re a direng gore motho o ntšhetšwa magadi mare ga a tlhaga a ka tlhokofalela le kua ke ka mo o bonang a sa roule go tlo ntšhiwa kgomo ya legare gore ngwana o la ba go mokgopela o re tšheile kua le reng le ena mara a se gore o tlhabile o setse o tlhabe gata ke e kwagala gabotseno ba bualo jale rra gore ngwano a ne tlhaloganya a se ka tshoga gore le ge mmaga ka tlhokofala gore a re ntate o tatlatšea mmage tshwantse re ba nnitse tšhelete mo ntšhintšhi thata ya kgomo ya legare gore a palele ke go tšea ntate ke le mošate gwa eng ntane mme ke nyako mo lemoša ntete ntate maobane le ntate ka kapa ntwa mathomo gore a tla folo stroke tshwantse ra ke re o ile ka kgang tshwantse ra o rapela kua batswadi gore ntate Moremi a tla kgone go mokgona ntane batswadi ba le ba kgone mo lebalela ka re go e tswa o le mme re rute bomme ba bantši o e ya ka kganta sa le bona morodi ya ga ba rutere ngwana mmiša kae kae a tea ngwana mmiša kae ge nna o lela o tlo re fe ngwana o paletse batswadi ba gago ile kua ka kganna go rate morodi ya go tse go palelwa mogale majwa ka re ngwato ngwana kgare re o bona ka mmaga go tswa mmotsa gore o re go tea ngwana o misa kua go boyfriend le magadi ba santšhe o tea o mo omisa kua o tlo go botsa re fe ngwana o paletse mmago le tatago o ile kua le bile wa bona re o buile le jang jale di go paleke ntse ga ene le nna ke phela bophelo ba jale re tlo re bana ba telela ke ale ga re le batswadi a re beng se bonele se se botse mo baneng ba rena and then le yena wa le ngwana ka mo yena ga mmona re tsamaya ga botse a no dula ka mo and then a be le kgotelelo and then o tla no re ga e bereka no feletša dithuto a tla thuša mma and then go ne le bothata ba gore le le segwana le ke ntate Moremi ke nagana tshwanetse re o ba thuse gore segwana le kgadi ka sero ya ba mošala lapeng le segwana le nne 7 years la tengitšhane ke ile ka bogela ntate Moremi gona mo ga bare go ne motho a tsamaileng ba epetse ba re go ne nte ba kgone go yatela mo keite gore motho a se ka sa bo ke theresho gona mokrestente ke mmogetse ke file mola le bona ka be ka tšea sekile ke ditse mo ba re ba ne wa epela selo mo keiteng ba re ntate maobane ela sa ruri kua toropo se ka tseno ka se o sa boa moga
jwale ga lesogana le boole ke le tšhelapa mme o a o nyaka fela a ke lela mo ga badimo ba mpitsa ka one ba thaba go go kwile phahlo mošweu le diatla go ne le putsišo mo mabapi le taba yela ya metsi a tanka ke kwa mamare o na le go tšhela 250 ke mokaforogo ga tsoga metsi o kry-a se gona ke a re reša 360 dromo ke 5000 le tšhela bokae 360 le tšhela 360 le kry-a se gona so go ra gore 360 ke half ya tanka dromela ke o gore le feta 2500 to ra itlatša ka moka drom o le tlatša drom 5000 foroge le tsogela kry-a metsi a itla kae a sona le ra gore batho ba fetša kore a re boeleng mola reng mohlomongwe ka no sebe tokološi batho ba utswa metsi le ra gore batho ba kgona go ga metsi a tšotšo tanka a tletše tanka ya 5000 liters e feleta le sa kwe selo le sa bone selo go se ke go ba le monyola re robetse boroko jo re sa botsebeng a re kwe selo a bona metsi malome ka kapa ba utswa mara tanka ka moka moroka metsi ba utswa bona gore ba bea ditena lebaka la re ba utswe metsi tšhelete go reka metsi a isa le gona mara ya boba e ya tshoša ka gore tanke o ke e kgolo wa bona nke beile e nnyane 5000 liters ebile re shiftile mo le re beile ka molapeng le gona a sa tsamaya mo go tsamayeng ga gona e ba ile gore ka mokgwa ba itswa ka gona re thomile tšhela a sa tswa solo wa bona gore mo a fela gonjwale a no bontšha gore ba tšere ka magapa ba tsamaile like a ke re wa bona a o fetso tšhela metsi santse a tle ka matla bontšha gore e tletše so a go ntse go ya wa bona gore metsi a wa a ne le beke mara ka mokgwa tswang ka gona a bontšha setšarela gore a ke a fela ka mo ya taba ya metsi re tlo le thuša ka ona ke re malome ka kapa batho ba swanetše go kwešiša gore ge moloi a etla sa mathomo o thaketa metsi thaketa ntlo ya botshola mare o thaketa gate ke tsona tše e leng gore re ba le bothata ka tsona tšeo ka baka la gore re kgona go lebala dilo ka montle bo sa re tsoga fela re nyaka dilo tšela a re di bone re draya ka moka ka mo re draya re jike re nyakana le masuelo go fete 2 days after 2 days re bona lesuele la gona ka mo be re nyaka gona ka mo lapeng mara le a tse gore lesuelo le la go ba la mahlokwa la tse gore a le roba le ka ntle be re sa tsebe solanka o tšea lesuelo o le roba ja ka ntle o fa ba lo i-transporta gore ge ba feta mo ga geno ge e le gore ye nngwe ya bona e yawa ba tope e ba sepele ba e pele lesuelo a le roba le ka ntle so re tlo le thuša re bone gore le kry-a thušwa mohutamang a kere mara ntwe nna se se ke e nyakang a sebe ka kry-a nnete ke e nyakang ke sa tlo dula fase le lena ke tle ke le thuše mara wa tseba go thuša motho a phurulutše pelo a go botša nnete go kaone so ntwe ke e botšišitše mama ke gore mama nako ba go gala ba re o seke wa ya kua o bo o gala ke mang motheeletše o mongwe o e botšišitše potšišo ke mma o rile mama wa gago mama o ile re o re batho ba tlo nyala nna ke ba rate ma o be a ba tseba a se ba tsebe o bone monno o bone mogala jo ke ga tee a tlile mogala a go etetše o rile mogala ba sa re se no mo lebelela ke mo išitše sekaleng kwa a ke morate no wa tseba moroka le batheeletše ba itsebe taba yeo ne ka mantšwa ka nako nngwe batswadi go a kgonagala gore batswadi ba ka hloya motho wa gago e le gore go ne le o ba go dumelang yena and then go ne le gore batswadi ntwe ke ile mogileng ka batswadi ba kgona go bona motho o sa tla lena tšatši la mathomo gore a se yena le ge e le mosadi ba kgona go botsa re ngwana ka mo a wa tsamaya gabotse mara ka baka la gore re a rata ra hloya batswadi ba rena ra re a ba rate basadi ba rena ba rata bo mamma mara wa bona motswadi ga ka go botsa ka motho ga go tšatši la mathomo a sa thoma go mmona motswadi go ne ntwe nngwe wa e bona ka motho ga e right bona go ndwa le ene ntwe e utulutše ke motheeletši wa ka kua masakaneng gore batswadi ba sesi ba feleditše ba mo fa lenyalo le la gage ba diang ngwana llela nakana mokhura sehla o moneng ba mo kgalemile
a sekwe a tsamaya a ya bogadi ga a fitla kua a experienca mathata ga a boa a nyake go tšea di-blame tša gage gore ke ile lenyalong ka kgang o sa nyaka go šupa ngwana gape ka monwana gore o nthubetse lenyalo le lefe le e leng gore le yena o lla ka lona nyalo lewe so batswadi kore batho re e tsebeng ntho eo wa bona a se mantle wa bona ebile a sa mo tsebe motswadi ga no go botsa re ngwana ka mo gona o swanetse o no gata ya gare ya makatša a ke re bele batswadi malome ka kapa go ne nto ngwe e leng gore ge ke šetse ke godile ke le sona ge ngwana le ga ntlišetša motho a re ke tlišitše motho mo go wena tate šo wena ke tlo no mo lebelela boela ka segolo ka napa ka bona gore mara mo o ka re ngwana ka ye go di apea di a butswa ene go bolela boela ka motswadi e ba o ka re wena o motho e leng gore no ne mona for ngwana gago o motho e leng gore a o ne nnete for ngwana gago o motho e leng gore a o nyake go bona ngwana gago a tswela pele so a go molato ba gešo le tlile radiong re tlo lefa thušo mama stroke se a lafiwa se se bophelo bo a emaemelwa mmereko o a phethelwa ba ka no ba go bakiša monna le bona ba nyaka lenyalo le wena wa lenyaka fela wena o baka o swereng o baka ka lesehle ba le ba baka ba sweri o nkwa ga botse akere so phetha ditaelo o kgone go ba le tšwelo pele dilo tša gago di bulege o nkwa ga botse akere o kry-e mmereko boele sekolong so lapa lela la mokgekolo le boima monga lona wa letšhaba wa lasbon so ke tlo leka ke bone gore ke le thuša boang mama ke tlo leka ke boneng gore ke le thuša boang akere marata ba gore le tlogele se siana nnoši a fepe ngwana lena le gona ke bošaedi ke ra a fepe mokgekolo lena le gona all right magagešo ke lebogile kudu ba theeletše ba motse community radio station ke lebogile kudu ka dikgokaganyong tša leago ke pitša tša rena tša lekgono a ka go tshepiša motheeletše re tša la bobedi di tla boa di fiša pitša e šišitše malome ka kapa ke lebogile thata a re šomeng ka maatla ka mogore ka kgonang ba gešo tša la bobedi di emeleng di lata ke nna le malome ka kapa le mopapa to straight di tla di šišitše le tla di kwa ba ke ba liba ka ke ya go ba thuša mme ga se molato gore a ye go phetha taelo di gona mme o tla di kry-a go sasa re ne dikošanyana tše dintšhi koša ya bina ka kua ra thoke mokibelo le gona e sa le kgorošo mokibelo re ne nyoko tše pedi sontaga le gona e sa le koša magagešo ga go ne molato felo nna ke lebogile kudu dinomoro tša ga moremi ke 079 1709862 079 1709862 or le ka founela 060 9590303 go ba le ka tlamela letlaka le la rena la no re Dr. Moremi le tlo bona tšintšhi tše e leng gore di gona ka mola dikgokaganyong tša leago go ba le ka re ngwalela mola emailing ya drmoremi3@gmail.com wa ngwala sello sa gago fale ba gešo wa ntšhatše ka moka di go tshwenyang re a kgona go tseba gore ka go thuša bjang ke lebogile kudu malome ka kapa ga ke netefaletše batho gore maloba re boletše ka topic ye nngwe mo ya gore ngwana o hloka di-donation re founela ke batho ke kgopela gore team e bereke ka maatla e ye go kopana le ba bangwe ba ka kua lehlakoreng la ka mola Almas Drift ba tsebe gore ditšhelete ge di tla di ya kae a ke dume ditle mo go nna moroka ke duma gore di be le motho e leng gore ditšhelete tša go thuša bana bale di tla re ge di tla di a tseba gore di fihlela go mang and then di atle di a kgona go sepedišwa ga botse so ka kgopelo e kgolo ba gagešo ke kgopela gore go tle go no ba le post ye neng di-account number e se tša moroka e le tša ba bangwe maybe ba e leng gore ba tla kgona go tla go monitora tšhelete e leng gore batho ba tla be ba entšha gore ba thuše bana ba lebalelang ke lebogile kudu malome ka kapa re lebogile mroka motheletše go le legausi mo o re theleditšego o le gona a re lebogile nna le wena re kopana go sasa lenanegong la Friday cruise le ka mokibelo from 6 to 9 o'clock gomme ga gona molato felo ge e le nna ke nna morwa motšhama